Ni Atwarithia a bodaboda gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Molo, kaunti-ini ya Naikuru arĩa marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya kwĩmathĩra. Ona kũhana oro ũguo, maugite nĩ makoretwo na moritũ ma kũgũra sanitizer na irembeko cia maniũrũ na ningĩ kũrĩha magoti hamwe na marũa mao ma wĩra kũrĩ thirikari ya kaunti, kuona atĩ wĩra wao nĩ ũcokete thĩ na gĩkĩro kĩnene. Tumekuwa na mashida, kwa mfano mambo ya license, mambo ya rent, mambo ya kulipa, mambo ya sanitizer na vitu zingine kama face mask, ambazo zote gharama inakuja kwetu sisi kama watu wa bodaboda. Oho maugite kuuma rĩrĩa mũkana wa kuuma nja mathaa-ini ma thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 11 cia rũcinĩ waheanirwo nĩ thirikari, mĩhuko yao nĩ kunderete kuona atĩ mathaa ma utuku nĩrĩo kahũa kao gakoragwo keruhĩte. Tulikuwa tunabeba wateja haswa masaa za usiku kuanzia saa 1 saa 2, ndivyo kazi yetu huwa inashika sana. So kwa hiyo masaa ungekuta unapata pesa mingi sana kuliko yenye umepata kutoka asubuhi hadi kitu kama saa 10 hivi. Unapata zaidi ya hiyo kuanzia saa 1 hadi saa 3 za usiku, unakuwa umedouble yenye umeshinda kutoka asubuhi. So saa hizi kazi imepungua sana. MC amwe noyo maugite ni mekunanira njungwa na gavana wa kaunti-ini Lee Kenyanjui niguo Atwarithia ya makorwo makinyihirio marihi ma mweri wa gatano na wetandatu. Wiki ijayo ambayo inakuja, najaribu kuona ni siku gani ambayo tutakuwa na kikao na gavana wetu kuweza kuangalia mambo ambao nimeweza kusema siku ya leo, na vile vile nimoritie ũrũgamĩrĩri wa kaunti ya Naikuru kurekereria bodaboda iria cinyitĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ino niguo mahote gũthiĩ na mbere na mawĩra mao. Kuna wana pikipiki ambao pikipiki zao zilikuwa zimeshikwa kwa sababu hawakuwa wamelipa licenses zile ambao nimekuwa hapa nikisimama na watetea. Ningewaomba sub county yetu ya Molo waweze kuachilia hizo pikipiki na waonye wasiwe wakikosa kutii amri ambao imewekwa na serikali. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.